Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amazina 10 y'abahungu, amazina meza agezweho atangizwa n'inyuguti ya E. Umwanya wa 9 turahasanga izina Einol, ni izina ry'abahungu. Iri ngiri rikomoka muri Norvege, rishobora gukomoka no mu Budage. Iri zina risobanuye ingwanyi imwe. Ku mwanya wa 9 turahasanga izina Evin. Iri ni izina ry'abahungu rikomoka muri Ireland, risobanura umugwanyi. Evin. Ku mwanya wa 8 turasanga izina Ellen. Iri ngiri rikomoka muri Turukiya. Iri zina kandi rishobora guhabwa umwana w'umukobwa cyangwa se nanone gahabwa umwana w'umuhungu, rikaba risobanuye umutagatifu cyangwa se intungane. Ellen. Ku mwanya wa 7 turasanga izina Eno. Iri zina rikomoka mu gihugu cy'Ubudage, rikaba risobanuye ngo Imana ni inyembabazi. Eno. Ku mwanya wa 6 turasanga Elmo, izina rihabwa umwana w'umuhungu. Izina rero rikaba rifite inkomoko mu gihugu cy'Ubutaliyani, rikaba risobanuye umurinzi. Elmo. Ku mwanya wa 5 turasanga izina Eyan, izina ry'umwana w'umuhungu rikomoka muri Scotland, rikaba risobanuye ngo Imana ni inyembabazi. Eyan. Ku mwanya wa 4 turasanga izina Elani, rikaba rikomoka mu Bagiriki. Iri zina kandi rishobora guhabwa umwana w'umukobwa cyangwa se umwana w'umuhungu, rikaba risobanuye ngo umucyo. Ku mwanya wa 3 turasanga izina Ezen. Ezen, izina rikomoka mu gihugu cy'Ubudage. Iri zina kandi risobanuye ngo inshuti y'umunyacyubahiro. Ezen. Ku mwanya wa 2 turasanga izina Ethal. Izina rikomoka mu Bwongereza cyangwa se muri Amerika, rikaba ari izina rihabwa umwana w'umuhungu. Iri zina rero rikaba risobanuye ngo umurinzi w'urumuri. Ethal. Ku mwanya wa 1 turasanga izina AG, izina rikomoka mu Buyapani. Iri zina rihabwa abana b'abahungu, rikaba risobanura ngo amahoro. Yes, thank you so much. Mwakoze kubana nanje kabisa. Uyu munsi yari amazina 10 y'abahungu atangizwa n'inyuguti ya E. Ubwo rero nkwibutsa ko nimba ufite umwana cyangwa se wifuza kuzita umwana wawe izina bitangizwa n'inyuguti runaka, wabitubwira muri comment kabisa hepfo y'iyi video, ukavuga ati nshaka izina bitangizwa n'inyuguti iyi ni, tugahita tubibona kabisa. Natwe turahari kugira ngo tubahe ibyiza byinshi kandi ibyiza. Ubwo rero wowe icyo usabwa nta kindi no gukanda subscribe, ugakanda kuri notification kugira ngo byose uje ubibona kandi wibonere ku gihe. Nje nitwa Ihimbazwe, tuzongera tubonane ubutaha. Ciao ciao, ntugende udakoze subscribe.